شرطة حديث من ترتيز ده 60 حديث عن عتبة بن غزوان. عتبة بن غزوان خبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لا تلقى من شفير جهنم. Allah'ın işçisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken şınlıktadır. Zor taş kisagi cennetinin kırıyından, cehennemnin, yani cehennemnin kırıyından cehennemnin tübüne tabi ırgıtıldı. Göz aldına getiresiniz, biz ettik cehennem o derakat, yani o tiren. Hem bir zor taş kisagi cehennemnin kırıyından tübüne tabi ırgıtıldı. فتحوي فيها 70 عاما ما تقضي إلى قرارها. خنبو taş 70 yıl ışa 70 yıl üstten asqa taba ışa ham tübüne kadar barıp gitmeyi. Ham tübüne kadar barıp gitmeyi. Ham bu cehennemnin tirenliği. Ağuzu billahi minen nar. Allah subhanahu teala saklasın cehennem gazabından. Allahu alem.